Planiralo oko 3,8 milijuna maraka za granični prijelaz Bosanski Šamac. Izgrađeno je oko 30.000 metara četvornih prostora, 6 traka za osobna i 4 za teretna vozila, prateći objekti i nastrešnice. Na svečanosti otvaranja bili su predstavnici Europske komisije, predsjedatelji Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i direktor Uprave za neizravno oporezivanje Kemal Čaušević. Granični prijelaz Šamac od otvaranja mosta pod budnim je okom bosansko-hercegovačkih političara. Problem je prvo bio međuentitetska crta razgraničenja i sam položaj prijelaza. Potom se dogodio slučaj parkinga. U najvećoj mjeri je sporazum sačinili između nas i Domaljevca i da u tome ne bi smjelo biti problema što se tiče ovih dvije opštine. A što se tiče uprave prema nama, to ćemo sa njima razgovarati na jednom od narednih sastanaka. Što se tiče problema, vjerojatno će ovaj granični prijelaz ih imati dok on i bude u funkciji, znači problemi još uvijek nisu riješeni, oni su u tijeku rješavanja i vjerujemo u skoroj budućnosti da će biti riješeni na zadovoljstvo svih. Prilaz je završen i postaje 7. u 3 godine, čiji je rad pomogla svojim sredstvima Europska komisija. Prilaz je ovo iz druge faze koji zbližava, ali i prijeti. Europska unija zapravo zbližava narode i zemlje, a to ipak nije moguće ukoliko ne postoje odgovarajući granični prelaz. Ali bih ovo kratko obraćanje ipak htio da završim sa nadom da će ovaj granični prelaz uskoro biti beskoristan. Dakle, ne gradimo ovo da bi se zatvarali od Evrope, gradimo ovo da bi jednog dana, dakle, i ovo je dakle carinski prelaz, granični prijelaz koji treba da ubrza našu komunikaciju sa Evropom i ostatkom svijeta, dotle dok ne usvojimo standarde koji nas čine kompatibilnim sa Evropskom unijom. U 3 godine uprava je prikupila više od 12 milijardi, a ovim prijelazom dobit će još jedan suvremeni prijelaz. Sav novac iz donacije ostaje u Bosni i Hercegovini. Pa prvo smo morali izvršiti eksproprijaciju zemljišta, ovdje smo to radili od opština, morali smo priključiti struju, da li od Elektroprivrede Republike Srpske, Elektroprivrede Federacije, radili su radnici iz Bosne i Hercegovine i materijali su iz Bosne i Hercegovine. Prijelaz posjeduje 6 ulaznih traka za osobne i 4 ulazne trake za teretna vozila. Gradska uprava Mostara